مرحبا شخررنا إيرو لكلها زيرو زيوان لزرزوانيا حتى بري چند سالا افدر گندگی جرزه بو وک همو گندان لی إيرو چعوی دنیای همو کی الفرا بلاد نافدرا مده ببینی دبیجن بکی سالا 2021 وک سالا زرزوانی وریدیتن چما زرزوان وقاسی مهمه ورن ام بهوره ببینن وکی وندزانن از نه آرکولوگ دیروکناس یعنی پسپور دیروکا هنره من لیجگری گلی که هستم او سخوازم وگرو گشته بورجی پار بکم 2005-2009 da Merdinê çûme Diyarbekirê min Diyarbekirê zanîgeh dixwand her tim ew levha zerzevanî bala min dikişand hûn dizanin ku bi şeklekî qehwerengî hatibe nivîsandin ew dercehekî dîrokî ya dercehekî divê werî parastina li gorî min ez wisa dixwînim cehekê ku levhaya qehwerengî hebe ew ceh divê werê dîtin gelek sala çûm û hatim qet derfet çê nebû ez werim lê piştî ku ez Merdinê خبرتي من دست خبرتي كل روجك طيبت جبو زرزواني ساتم ساتم لي تاني جريك بو وتشتكنين بو ري لينين بو تاني اف نيرينجه بو و ازكليك كديشاني وكم belki جديره چند parça هبون كسلنا خبتي بو بشرا 2004 da ليفر زانيگاها ديشليتن دخبتن و هندري 6 سالada تشتكي بهم بادرت كبي حوله كلها زرزواني دنابرا دي باجاري قديم ديا دياربكر و مردين لمردين بردا دارا جدارا بردا باجاري مبخوا نسبين هيا اف همو نقطة جلكي مهمن جبو روجلاتا امبراطوريا روماي روم لور garnizona که هزار لشکریه حتی نه لشکر سر لشکر وقت گو لشکری هلبیجارتی لژیون لور هنه نیزه 1000 کسی و 400 کسی غلامتیا و لشکرات که اف در وقت گوونده بینن لسر و ریا قدیم جبر گو گلی که جه که آسه و لوه گلی همو که کاره برحتی ببینه و کنترل بکه مهمه بفکرن ام دیچنا بری 1700 سالی kervan لور بازرگان و تجار دیچن هر کسی گو دیچه مجبوره باجه بده ور نه دیسه بفکرن چه معنا ور زیر و زیوا پشتی زاین عیسی صد سال سیمین ده اف کله دعوا کرد دنابرا ساسانیا و روما da جروجا هاتی آوا کرن حتی 400 سالی هر تمچه شهر و پفچونی او در ساسانی تین ور دستینن و روم جار کدید دستینن ساسانی دستینن روم دیسه دستینن مهمه جبرگو مهمه دسته که ده به افکله دسته که ده به حاکمه وی در دوره اوا امینه که بالا خبر ندا مهندسی که روما یه امپراتوریا روما به چا مزن لور خدده هشکره کرن ام جکارم به چاوی خبر بینن بو نمونه 8 کیلومتر و نیف آف جور پیشتوی گری حتی وری ور آنینو کشانده حتی نها 54 سالنی جه آوی حتنه تثبیت کرن کنگی مجار کله به از merak دکم جه و شرطی رین خف لکونا دوی کله هدا چاواب دیزی کا درد کبنج در و چاواب دیزی کا تند کبنه هندرو دا لورجی جه کی ولو هيا
وكا حمو رين خف أفجي دمركي قطبي وتهو كاري هري كنكي أفجي رنج بريتي قوتن دبيجي نظام 12 كيلومتر يا نظام 15 كيلومتر يا 20 كيلومتر يا أو در ديچه أكي ديچه لهي من نديتي وقت تزانين باوريا روماي اي بيشي بپاگانا بو امیجی دبینین جبرگو دلات دا جهه گوش خدای خرا تشنا دسپیرون تشنا اکرام خدای خد کن ام دبینن لپیش منجی اون کله هکا مسحاد بینن البته اف کله ده عمره دگه 1500 سالی جبلی وی کله بن عردی جهنم بری گو مسیحی بلعب ببه بدزی اف دین دمشی ون دزانن بیشتی فرمانا میلانو تقبل کرن برحتی همو کس دبی دینه رسمی دولته و دناو گل دیجی زیاده تر بلاو دبی دین مسیحی بلاو دبی لی تشتی حتی هم جوار گوتی همو کش بیر کن امی تشتی کنو بینه تشتی حتی هم جوار گوتی همو کش بیر کن او در ایرو جهه کی بقدر بی چاوی دنیای همو گل ور بی لور ده هندره ور 35 متر قاره ده تشتی برین ها هاتیه کرن سبحسا چتکم میتراس او در پرستگاه ها دین میتراس میتراس لدنیای وکا دینه کی بشارتی دینه کی خف دیزانی کسین گو کونا ویدینه وی اولیدا کسین هلبجاردینا یکی وکا من جریزه نمیکنه بکوی ویدیندا جبو گوت بکوینا وی کومیدا دوی گله کسیش در ببنه رفرانس یا د جنرالک بی یا د پاتریک yani nizan سلشکرک بی د والیک بی یکی مزن بی د karbe bkevi vidinida و دیسی جنه هسانه مثلا بيجم از كتما فيديني دا ما خزاري خستي دا از فيديني دا بم از يكي را بم رفرانس او هما ويغانا كفي فيديني دا جيرا 12 işkence و 7 gav lazımın ve vad 12 işkence derbas ke و da 7 gavan da 7 merhala derbas bike 7 qonağa derbas bike da garbe bikevi veri vidini da 2016 از نشاش 2016 ده پیش گفت در حالت دیدن حمود وری دنیای مرو لور کومبون هنه کاتن انرژیا ور پیوان دبیجن انرژیا ور لگوری انرژیا در و سرد قات بلندرا من حتی ها نزانی بو لی چاواد بیجن لبن عرده انرژی هبن لدورنا جویبن لسر روی عرده جی لجهنا انرژی لف دی جوین و وقتا مرو دی چه ور با اوای کی دید فکری هستکا جدا به مرو ورچه دبی اف درجی جای جوای گوری حوالی می لورد بیجن کسین تیم به ساعتان لورد بینن دگرین دقیرین چتکن نزان بک ایروج او دینن هنه کنا البته همه جوانینا براستی وقتا من چیروکا ورهیم بوم شخوا دوری دیروکی هر جار بالا من دکشاندن و وقتا از لور بوم من دگوت انرژی که باش دیدنه من لور جی تدستخه دیدل حتا ام خواست işte kes nakim levun var umkhabe bivin strazım ver işte ki dişani bakın mesela salı jarki ayin tekerini verdi bejin döve salı jariyet için ligori sterka av kijan sterk kijan vakti salıya elbette min zaniş bergot işte ki nivisil ver nahat editin çen nivis hana çen khantana çen sembol işaret hana li servat khabetin hey کسی دشفره نکنه از بیشم کسی نزانه بدونه چه معنی کسی جاره ایکم دکونه ویدینی دا جبوا اسرونومیک دعوا کردن دوی دری دا تشته که دیدن اما دخون شو در باسی فضایی که دیدن در باسی دنیا که دیدن او چیه ام نزان البته
Pişti despêka vê serîdomiyên de ga li vir ser jê dikin ew wê kotikê dibînin di wê kotikê de xwîna ga di herikê dibin vir re cokê re tê û li vir kom dibe li vê komkirin de hinekî avê lê zêde dikin û hemû çik divaxûn. Mesela belki bibe reklam ama wexta ev vexartekê enerjiyê difroşin ew dibêjin xwîna gaya tekîlay hev re heye ez nizanim. Li gorî agahiyê ser tanûran ez zêde bawer nakim hûn dizanin ciwan tiştê wisa. Dibêjin belkî Morgan Freeman whatever. Morgan Freeman li bernamekekê rêzbernamekekê çêdikê zanî ser Netflixê tê belav kirin çîroka baweriyê. Bernamekeke gelekî xweş ez jê gelekî hez dikim. Ez dixwazim elbet Morgan Freeman whatever. Gorî ez ê heya wê jê çêxim merak nekin. Yekî dî mesela Dan Brown. Dan Brown jî ev li vir işaretin hene ji bo wa işareta dixwaze were ki hûn dizanin di romanê wî de zêdetir ev işaretê ve şartî bala wî dikşênin û ser wê romana xava dike. Kesên li vir dixebitin ji min re gotin em serê 5-6 meha telefona xwe diguharin ji ber ku ev enerjiya vir xisarê dide alavên wayî teknolojî. Li ser vir de ez bêjim filan kem difrin got digihine vir ser vir dibêjin xira dibin. Enerjîkeke çawa ye êdî hûn bifikirin. Piştî me ev agahî par vekirin kameramanê me tirsa û got tamam em keşana vir xilas kirin û em herin. Çîrokeke stilê heye li vir tê gotin. Di wextê xwe de atarek tê û dibînê got stileke gelekî xweşik pê ên didine ajalan heywanan. Dibêje ez dî şekala bidime we hûn vê stilê nadine min. Kêfagundiya tê pê serçava ev stila berade û dî şekal di sol. Vêga di dinê de hûn dizanin îro ev stil di ku ye. Lê Müzeya İstanbulê ya arkeolojiyê de ye. Parçekekê gelekî bi qîmet e. Salên çûyê yan par yan jî pêrar li perayê müzekek çêbû di müzeyê de parça herî qedir ew stil bû. Ez ji we re dibêjim ger tiştekî wilo hûn bibînin telefona min bigerin 0500 rastî dibêjim li min bigerin ez ê 5 sola dimawe. Roj diçe ava wextê vegera malê ya da xelaskirina bernamê. Ger hûn wernevir tiştê ku min ji we re gotî belkî tiştekî gelekî hindika ji wê zêdetir li vir zehfa. Arkeologên li vir gelekî mirovên mazûvanin û qala hemû tiştî ji we re dikin. Çi bê çînîn bê. Heta bernamekeke dê bimênine di nav xêr û xweşiyê de. Ji bîr nekin me bişopînin û bibine aboneyê me.